Assalamu alaikum bandaaɓe jam haali mon kala pulluɗo woni wono di wassatoɗo ni seguiɗo res mangi jarni voilà gay bandiraɓe mi ari o wadde expliqué o jii so neɗɗo o yahi ino wota so a ɓangi kayitaji ɗi foof bandiraɓe o jii waɗi enveloppe o jii a ƴefta enveloppe onon ɓe pamani ɗi ko photo mo gotanta o ɗum woni on jiya fo ɗumanti kaydi waɗandi hono yo hoore puccude ko o woni candidature monsieur Amadou Ba ko o woni candidat moƴƴuɗo ɗo jiiɗon hoore puccude e photo Amadou Ba ko on ƴeftoton ayi kaydi ni noon on cowande ande moƴƴa ƴefton enveloppe on jii ɓangon enveloppe ɗo natinon ha moƴƴa ayi wana kadi kolon on kolta enveloppe ɗo ayi wata kole mbaɗon tan ni ono gandi ɗo so a waɗi ni ayi yanta mais kadi ko ma natina ñonga kaydi ndi ha moƴƴa natinandi ha moƴƴa e enveloppe après gudda wata kol a uddat tan ayi ɗoni koko ayi koko uddete a kolta kono kala na mbaɗɗa kaydi ndi yanta onon no jawɓeɓe onon gandi yette jawɓeɓe ha yette ono yite bariɓe onon kaldan min natti noon ɗum ɗon woni a wotani monsieur Amadou Ba kono so jommo ɓangi kaydi ndi kadi waɗi ni mbiye mawni sa waɗi ni kaydi ni mbaɗɗa nder ndi ko janori on tuma wona ko enveloppe ɓolo o tawte ko nder a wotanani hay goto wona ɗum woni ko moƴƴi a sowa kaydi ndi ha moƴƴa après natina no fewi tawa kala na mbaɗɗa enveloppe ɗo kaydi ndi mbawa yal ɓayde nahat to nder ñonga enveloppe ayi so a waɗi ni bandira yiɗi a honi mbaɗɗa enveloppe o yanta on paami de mbaɗon ɗum mbaɗon photo Amadou Ba o ɗo kaydi ndi won ɗo photo Amadou Ba mbaɗon to nder ko non woni a wotani monsieur Amadou Ba wata kole to repito wata kole enveloppe ɗo so ko Espagne ɗo ay so a koli kamɓe ɓe guitta mais on gandi Afrique wata kole voilà gay ziarnale mangi ziarne mane képp kuy jëm wote ji gis ngeen enveloppe bi gis ngeen kayit donc boo leen jëlee maanaam boo leen gisee face bi boppu face bi fu mu nekk boobu mooy candidature bu baax bi boobu mooy bos Amadou Ba photo mu ngi fa ak kii photo face bi boppu face bi boobu mooy bu Amadou Ba bi boobu mooy bu baax bi donc boo leen jëlee kii kayit bi donc li ngeen war a def ngeen kii ko ba mu baax après ngeen jël enveloppe bi ngeen dugal ko foofu gis ngeen bu leen coller enveloppe bi bu leen ko coller nii ngeen koy def gis nga affaire bi du woddu même boo ko defee nii du woddu quoi après ngeen dugal ko foofu noonu ci kees bi mais boo ko dugalul bu baax xam nga kayit bi day woddu après reste enveloppe kese loolu sa vote bi baaxul il faut ngeen bàyyi seen yëf séeréer nag xam nga te ngeen di dugal papier bi ba mu baax gis ngeen nii ngeen def ko nii bu leen ko coller nag bu leen ko coller donc vraiment Amadou Ba rek bon sens monsieur Amadou Ba